Wai jamanikab Jehova kimwoe kongoi kikotob tugul kainetab Jesu kele chamegei. Kitindoi boiboiyet ketachak eng tesetab tai nebo tuiyenyo nebo kanetishetab lesson kou kila. Ameche aib boroini sakatak tugul akakurok akamwoiwok ale kimwoe kongoi eng Jehova. Otogotin eng karononi anan eng kasareb eng achek chekimi eng karonet ak akwek chomi eng koskoling. Somanenyo nebo wikini komwoe koleny kesich kayanet. Kotomo ketestai asome ale ameche kesaa siketou. Kitororin akelosun Kiptaiyandenyo Jehova. Imie netya akikonech kimnotet nebo kayanet. Toretech kesich kayanet nekimuchi kemuitae akeyai tuguk chenyolu eng taing'ung. Eng luget neo nemitei emoni, yekitinye kayanet ketindoi borotet. Berurech achek ko ki kiboitinikuk ak kosikyok tugul ndoiwech eng kainetab Jeiso ne Kiptayandenyo. Amen. Amen. Ko ameche atach kiboitinik chekitesetai tugul kibagenge. Ami kebeberta netai nekitoune kesiche kayanet ak kebeberta nebo Jumapili nemwoe kolen iborwo kaborunet. Ko ameche atach kiboityot nerubei Pastor Chemagar sikokatech akomwa ng'oliot nebo betut neibei. Kongoi Pastor. Ngakatach chamanikab Jehova akatach aketebe kelyekab Jeiso asikobit konetech kamuktoindet cheking'olole wikini. Aibe kebeberta nebo Jumatatu neng'olole kere Jeiso kayanenyo. Kere Jeiso kayanenyo. Tatyo atoreti kora kebeberta nebo kwang'wan kasi nekataibe arap Maru amu manekit neking'olole kayanetab Jeiso. Otochok siketebe kelyekab Jeiso. Kongoi. Arube Pastor Ng'etich eng kwaeng kasi nemwoe kolen kayanet koma kit nekikose otogotin kot. Chamgei chamanikab Jehova, kongoi amu kakeit betut kora nekakokonech Jehova boroindo sikobit keng'alal kibagenge ko ng'olionyi. Amite ko somok kasi nelen karagutikab kayanet. Kongoi mising. Kongoi mising, kongoi otogotin akwek kiboitinik. Ko ameche amwa kongoi eng ichek tugul choko mwoiwech ng'alek chebo kongoi eng kanetisiet nekokinet eng wikini konye. Ko yekitesetai kotesetai kenyoru biik chetyeme koteb tuguk chekere kole oye katanyolu kenai kuni. Ko ameche amwa kongoi eng mitei tebutiet agenge nekoteb Emily Chesang. Koleji Emily kongoi. Amune si ngateb Ngereza kole why do we pray when already God knows our request? Amune si kesoe kot kongen Jehova tuguk chekimeche anan ko magutikyok. Ko kingenetkei tuguk kikesube komie eng wikini konye ko kikakimwa ak kikinetkei kele amu ingen Jehova komeche mugulelwekyok, meche ng'ang'et neking'onye eng sobonwekyok sikobit kemwa. Ko kakewalu eng yo ko nginde meche ites mising akinyoru kakuyet ko kakiwalu yaketeb. Ko kimwoe kele ingen Jehova kiy age tugul, ingen Jehova tuguk cheyoyoskei, ingen Jehova magutikyok, ingen kabwatutikyok. Kit nemeche Jehova eng achek ko mugulelwekyok kotyokokis amu making'ete ketebe inendet akeng'ololji kou chorwet. Kou yo ng'ololi ak chi komeche Jehova ng'alalet nenyo ak inendet eng kasarta age tugul. Samutikyok yekimwochini inendet kokase, matin kongen kole kergei ak sigindet eng lagokchi. Kotab kosom lakwet ki eng sigindet, matin kongen sigindet walutiet nebo kito nemeche komwochi lakwet. Kou notok Jehova akine. Kebeberta nebo rani notoune ko ng'oliot nekamwa akobo kayanet. Une kayaneng'ung? Kimwa chi kole kayanet ko kergei ing kipsomaninik tugul anan ing korikyok ko kikobit kiy nekikure wifi. Wifi ko no mi simet ko kergei ak koroito no ing Safaricom kotindoi karnet nekikinde barak nekikinde tulwet anan ko Celtel anan ko
singibir simet kwendi kututos ing yoto kekure transmitter akoib ngalek akoi Nairobi akoib ngalek akoi America. Ko eng simet komi le yoktoi ngalek. Ko eng wifi sikobit kokimit kokochin kit wifi ngalalet niitindoi inyoru boroindo nimondoi anan otutosigei ak biik alak. Kolen Gereza you connect to others. Kale eng sobetab kayanet kou katuyet neitutos laptop nitindoi, simet nitindoi, iPad nitindoi, anan ko mashinit age tugul nitindoi netutoskei sikobit koyatak akochut tuguk chemuche isoman ak tuguk chemuche iker. Makikere wifi ni amu wifi ko ungat, lakini wainik chebune soet ko chang. Angot ikere wainik takiyotwe konye sikeker lebetitoi ngalalet ak wainik chebune soet kekwonge amu makikuitosi. Ko kamwa sirutikab Jehova eng ngoliot neo eng kitabutab Ibranik akobo kit nekikure kayanet. 11 ko ngoliot nekikemwa eng kasarta age tugul. Notok anyun mwoe sirutikab Jehova. Kayanet ko naetab tuguk chekimongu ak kabarunetab tuguk chetomo keker. So kayanet ko kamangunetab tuguk, kimongu tuguk chetomo keker, tuguk chemakingen, tuguk cheungotin. So kayanet ko kit neuyo ungat. Uyo kimwa kele wifi ni ko ungat lakini itutos simengung ingololji ano. Itutos television iker tuguk cheyookse Nairobi, tuguk cheyookse eng America, tuguk cheyookse eng emet age. Ko nga ngoliotab Jehova nekakonech Jehova ko makingen kipsengut makikere. Ako kit neituitosech ak Jehova ko kit nekikure kayanet. Ko kayanet kakerkeit ak wifi kai kotuyech ak Jehova sikobit kekas kit nemwoe Jehova ak kekuye kit nemeche Jehova kenai. Ako kit nekimeche keyai kemwochini Jehova koyoptoi kayanet kotuiyo ak Jehova. Kot kou notok anyun kenae kele eng kayanenyo kotoretech kekuye kele makitindoi kayanet age. Anga tuguk kayanani kitindoi ko kit nekikwa Jehova koborwech kele kiyoni ngwake. Naetab Jehova. Yekinai Jehova kesich kayanet. Kinaitoi no Mungu ngingen chito ak imongu inendet ko nyumnyum eng muguleldongung imongu sobondonyi ak inai ile to ayoni ano. Chatu chikeyoni, iyoni boiyot chepyoset, koyan chepyoset boiyot, iyan lagokuk, iyan chorwengung, chitab kokwet, ako metindoi kiy neingen ile chichi koya. Lakini mi chito age nemeyoni. Chichoto meyoni ingosirto kurgengung inai ile kakosirto age. Kakonam kiy nekamite yoto kasirto ngongyu kele akile kasirto ano. Kaba tugukuk amu meyoni. Ko ing Jehova ko kikokonech Jehova kayanet nekonech keyan kele Jehova kobo iman, Jehova kosobe. Iborwech kayanet kele mi Jehova sarunindenyo, kiptayandenyo, kamangunenyo. Kayanet ko kit nekikune konunet nekikokonech Jehova. Ing kitabutab Efesoek 2:8-9 komwoe kole amu kikesorwech eng mieindo eng kayanet ako mabunwok nitok. Nitok ko konunetab Jehova. Amu boisionik simeloskei chi. So kale sirutikab Jehova amu kikesorwech eng mieindo. Ako mieini komi oret nekekure oretab kayanet. So mieinab Jehova ko kikosorwech. So koitchech mieindoab Jehova eng achek ko oretab kayanet. Kotuyech kayanet ak mieindo ak Jehova. Mie Jehova
amu mai kerte ge kwa ke kyok kanyo go sarwech igweri ni Jesu konege tuye jak Jesu na age anenet ko ranet kayanet ko gonunet tab Jehova mabunweni to smalos kechi ak mabaibait cheketul kayanet ko istoi kurot nikigure ni kitoptobeni itoptobeni leno nguma tonge mie monge mamungo tapo katinjita kule no chamege ile ojamege ak yisirte lakini arab ke tuye ko ingo akanyi ototo ye monge jicho ko mie koroto na len monge jicho ko mie ko ganyo ko mong inki ingule dongu ne mengen atebetab jicho ko mie ko meani ko unotage ki konyor kayanet ki niki kogochi mugulelwekab biik simeani ile Jehova kobo iman konyo korot nekinyo kotoptobeni kachek ako stage noto kikure kayanet nemakiyoni anan komakiyoni kokingokone Jesu ki age tugul kokone kamangunet eng kebeberta nebo Jumapili komwoiwe kole oye ongero kabarunet netai nakateb chi komwa kole une ainetab kingomong lagokab Israel komongune emetab Misri tab koit nyanjet kale kobor Jehova koborchi Musa kiborchi Musa korok koboisie korokto kolech aboru eng taitab Farao yekewe ibimwochi ile kale kamuktendet Jehova meche komanda lagokchu kolech Musa Jehova aboe ne eng taitab laitoriat Farao kelech ne nitindoi ngeungu kola tindoi sharit kele sharit noto kitindoi ameche iwirte kowalakse koek ndaret kongowalak ndaret konget chepsogeinik chemite yoto kowirta chechwaget akoek ndarok chemengechen konget nekongung nekakoek ndaret kologo chun alak kokochi Jehova kabarunet kingoit araraita nebirir nebo ainet kakouit matou oret akakoek ainet eng let komi Misri eng tai ko ainet neo kole Jehova aboru kabarunet yotok ainoni akobit oret kokingakongwa Jehova tuguchuton ko kiteme kotoret Jehova lagokab Israel simatoptobenso ing mugulelwekwak akowesio Jehova nekimite muguleldab Musa kibor Jehova ing boisionik chi ko kingomi ongatet konyolso lagokab Israel kole kobor Jehova kolech yomeche amitwogik akonok mana nekingonget chito karon imande sang ibikwei mana na amitwogik akiyam koyamin kokiamishe alake kabisa komong ipkonyi lakini ngikonor inyoru kutik komite orit kokiyokimwochi kabisa kelech oomishe koyam manot kityo koit kowokyi kora kole Jehova akonok beek kole Musa ibir tukyi rwandet konere Musa kokur rwandet kokipkel nemie koyach Jehova komong beek kibor Jehova tuguk chechang koborchi lagokab Israel sikobit kotech kayanenwa chicho nomite kitabutab Johana 9 nakimokokertoi kokingonam Jesu tuguk chekinam konam kobutyi ng'ung'unyek akoile konyekchi kolechi kertoi kole oye makertoi kole kong'ete auyo kotomo ikerte kole kong'ete kokisicho kotomo akerte kingonam Jesu kolechi kerne kole akere emet akere uyo tugun cheu ket kingotiny nebo oeng kokerto chichi kiborchi Jehova kolech imwoksei iyan inendet nekakonin kayanet amu makokiyan Jehova komakitindoi kayanet chang boisionik chechang cheiboru Jehova cheikobor Jehova sikobit kotech kayanenyo eng kitabutab Marko 8 koitetab 11 ak 12 komwoe akobo Parasaichu kokimwa kole mami ki nemuchi kobor ibini ipkoek kabarunet ngisoman eng 8:11 komwoe ng'alek cheuchu kale akiba Parasaik akotoi kotebse inendet komachei kabarunet nebunu kipsengwet kotieme inendet
So kinget lagokab Parasai ko kinyo komeche kotyem Jeiso akobo bounatetab kipsengwet kolech iborwech. So kingotyeme Parasai ko kimelen kimong'une mugulelwekwak, kimong'une kutuswekwak, lakini mugulelwekwak ko kicheng'e or nekimeche kobar Jeiso eng mugulelwekwak. Ingen ile tabimach icheng or nimuchi itech kaneng'ung, lakini eng sobondong'ung komamitei. Kabwatutikuk komemeche inai kiyoto. Nito nikitindoi ako nekikochi lagokab eng betusiekab Jeiso ak lagokab Israel kotubtubenso eng kayaneng'wa amu makon mugulelwek chekityokotin. Ngiwe kitabutab Mathayo 10:24 ko kingakomut Jeiso ala malaikchik komutyi tulwet kolech iborwech tuguk cheyookse akobo kesunetab emet anan kakesunetab ng'ony. Kokochi Jesayo listit nebo tuguk chechang kolech yokere koyookse no, yokere asista koimenit, yokere arawet kopiririt, yokere kecheik kokorongei kipsengwet akotururgei kokaitanyun kakesunet nebo ng'ony. Kimeche Jeiso kokimit kayanenwa akobo tuguk cheyookse, koborchi icheket kaborunet. Ara achek chekisoptosi eng betusiechu une kayanenyo. Kale tebwoti eng minitit agenge ang sekondishek 60 ne minitit agenge ko tos une kayaneng'ung ak Jehova? Tos iyoni ne? Kong'ete kesiku kong'ete imi kanisa ko tos mi kiy nemi muguleldong'ung nekonin kamang'unet anan imeche kaborunet eng tuguk chekikoborwech Jehova chekikesoman, chekikero, chekikekas, chekikenyoru baornatet, kikekas biik alak komwoe akobo tuguchoto. Yo kesun kebeberit kowekchinei let eng kitabutab Ibranic 11:1 matebene Jehova kolen une kayaneng'ung, tebe Jehova kole tos itesetai iyetu eng kayanet. Amu rani kakayan koune mutai. Kitebi kanisa kenyisiek 10, kitebi kanisa kenyisiek 20, tos kikokimit kayaneng'ung anan tokokergei kayaneng'ung ak chito nekasikura? Tos kikoet kayanenyo? Tis kikoet tilyandinyo ak Jehova? Tos kikoborgei Jehova eng achek mising? Amu kayanet nekim ko kaborunetab Jehova eng achek, eng atebet, ng'alalet, eng sobet. Konyolu kong'ete itesetai itebche eng kanisa ak iamdoi logoiwek chemiach ak iegu baoriat eng kanisa komeche koborgei itondab Kristo eng achek amu kayanet nekikelach eng Kristo Jeiso. Tos mi chi kotese ng'olyo eng achek? Kongoi. Ngatach kiboityo nerubei. Karibu Pastor. Kongoi Pastor. Kibendi kebeberta neking'ololi kele kere Jeiso kayanetab age tugul eng achek. Eng kitabutab Marko 4:40 ko kiit yekimi Jeiso ak alamaliet ako kiwot miltaet ak wasetabgei nebo beek kot kobit tobotit nekiorogenso alamaliet ako kitebe Jeiso ichek kolechi kalya sioiweishe, tos tomo nyoru kayanet? Eng kebeberik kemoche keker kele une kayanetab chi age tugul ako tos kikoyai ne Jehova asikobit kotoretech. Eng kitabutab Romanik 12:3 komwoe ng'olyot nekokono anyoru kamang'unet amu kale amwochin chi age tugul anyun nemi ngwenung'wong eng mieindo nekikono Jehova amat kobwatkei chi age tugul kotorit kosir olete nenyolu kobwat. Ako ngobwat neyomei kou yekikochi Jehova chi age tugul karokutietab kayanet. Kaka age tugul eng achek ko kikonde Jehova keswot nebo kayanet eng oritinyo. Ako keswondoni bo kayanet koboru kole moche Satani akine
koib timdo nyokotuch asimabit akokonin musmuset ngokole Jehova keswotab kayanet kokole setani keswotab musmuset sikotok ing yutok kele ingoro neirongchini beek isemberi musmuset anan isemberi kayanet inyolegei tuguchuto tuwai eng sobetab chi age tugul ngo kristianin anan ko makristianin ako netom konai Jehova kotinye kamang'unet nebo kayanet eng Jehova ak musmuset eng Jehova. Iyoni setani anan iyoni Jehova. Anan akot ngemete setani komache setani kokon tuguk chekonin imusmus nyoindo nebo Jehova. Anan isemberi tamriyetab Jehova kayanet eng Jehova. Amache keker karakutikab biik chemiu chekinetegei kele kakere Jeiso age tugul eng achek ak kayanet nekitindoi nekikonech eng keswondoni. Amu kitinye kayanet ako kikokolchi setani akine keswot nebo musmuset kelyochini yo inyolegei kayanet ak musmuset eng sobenyo. Matayo 15 koitet 21 akoi 28 komwoe atindotab kobokorio yekingwo Jeiso akoi emetab Turo eng olimbo Sidon. Kale komong kobokorio age nekinyo tatyo korikyi Kiptayat kole irirenet. Amache ikuye chichi chepyosoni komo chi nekibo kanisa. Ako kiakokase akobo Jeiso. Lakini amache keker kayanenyi ole kikityemda kitumdu. Kale netai kinyo nyokole Kiptayat rirenet kosis Jeiso kuyo makas. Kotoi korir kole rirenet akoi kole jala maliet achicha kipurchi bigiri lo kasit netinye bisi. Ui netai ui amoipchini mamakenengi. Nebo aeng koit ala maliet kulechi nangi keimechin yu. Chepyosoni helionoti bigiri lo kasit netinye chichi. Nebo somok kotestai korir chepyosoni. Kimoche konet Jeiso ki. Kole Jeiso kimakiyokwo kobate nyachen kechirek chebo Israel. Amu kibo Turo chepyosoni kimokobo Israel. Ko asue korok chu anan awendi biik alak. Nebo somok auyo aker Jeiso olin kole tolin. Nebo aeng kobolchi ala maliet. Nebo somok kowal kole kionyo kityo nyachen kechirekab Israel maboto. Nebo ang'wan ko koromit chepyoset kai koji kole Jeiso makinam amitwogikab lagok akikoisesen. Ikastai ano kolechi chito iseset ako seset chemai ma seset ako nabo loget amu cham keboe noto. Yani chemai na kitikin kachim kut de yani nema matile ki akot buo. So kakolit Jeiso olin kakobolchi ala maliet chepyosoni kole sisiet kengetechin yu. Atyo kole Jeiso kianyonchi chubo Israel kityo. Maboto. Yani kastoi ano korok kila mobote obich alak. Mainae ko tuguk cheyoe kikuskong kikere chino kerke tuwai. Menai ile kaitoriakeni ole kamoboten. Nebo somok kekure seset. Lakini kole chepyosoni Jeiso ako sesenik komeche ketuchi lagok. Matasom akot chut kono chako kangetu chakor moboroik chekiboin chekeroro ing meset. Kokwong Jeiso kole tomo aker kayanet neteni. Katepto ano chepyosoni kot konyor kayanet nekinai Jeiso. Konyakonai Jeiso kokas ole kang'alalda ko kingoker olin komaker chepyosoni koyai koker kole mi kamang'unet mi kiy nemoche kwa chichi. Kobolchin chu kole acha mamakeno kiokwek asinindo enin amu babunu toretet nyu yundo. Ingele Jeiso kimanyo kobata kechirechu. Kotestai chepyosoni kosakora. Ingyo kole akot seset no mining kole chekachim kut komokoi akochi lagok noto. Kole bas anamchini yuto kole sosom lakini melen akot kosom neo.
amaji ko no itare tu alakpan ito ako tage ay agenge ing seset no may chokong ngetune lakwet amun ko seset ninyo na kon seset na arko tap seset iro kayanen yo ako nyilan tayo ge soe guya ko sirta betut agenge guya mawal ile uye kama janyor basta ole bata kanisa o kasita basta menyi sumbane ataje meto kanisa agolong gobet nyo ko gelege boyata kanisa nyo gelege jesu nyo gelege ngoin pasta kalia lakini gile labio so ni ka manguna ni ko mi Jehova ago ngot ko mawal ko mi amune atese tayo soy ago rire kergat Patimayo ile sis wala kuna bawaji ko le jesu amatu ko amune sige sake irogi ne ge jebio so ni ki goji Jehova kayanet agolen gonde setani musmuse kolen gobun boishekab kanisa kolen gobun alamaliet kolen gobun kotestai kawaje biosoni korom gibe kosember kayanet koet kayanet nyi kot kikochi kit nekomoche ara utye nebo oeng Luka tisap kong'ete agenge akoi 10 kokinyor kiptaiyatab bokol kokitindoi mutworindet nemeiwot nekiyotei ibwat anyun chichi komobo Israel ako kitindoi a slave neotwokindet nemanachi ko kibo Israel lakini konyo nyokosom Jeiso makot konyochi lakwenyi inyendet lakini konyochi kiboityot neotwokindet kolechi Jeiso anyone kolacha nenyolu inyo ko inyo amu maayautiot korok mangen Mungu kot ole kisoitoi lakini ajino achame atoret kikotoret kotech kaniset nga kimoko koyoni kolechi Jeiso anyone nyo kolacha menyo kole amwane kwa captain nebo luget amwae kityo korkwai asikarik kwai ko ngoi asikarindet nebo kipsengwet ako iba unindet kalyane mwa kityo akwak eng komosi kole Jeiso tabajeri to magere kale ne udugi pikain chekakotemene Jeiso chebiosoni yani nale Ingereza she could not take a no for an answer kuna para Mungu ko ile agni kaleji mwangyo taimi ko chopo kingoli malasima inyo to kwangu komi kaniset achek chekegurege kikoyoni lakini mokiyoni Jehova ala kitun betut age kokakitech kaniset wait ala tun konyo chito age nyokotech paa karibu kanisa akonde kabisa in tiendo nekorom nea akobwone chepkubwoninik nekit kanisa kale kokwet tabus makebwone kanisa ngele ngobo biik kanisa komi chekanyokonde paa yo komi chepkubwoninik chekure biik koba paa nekatobwone kanisa kala koitu kong'et chepyoset age naos kabisa kole chichi nini kinyitech kot in kaniset igirgire in paa in kaniset ngoborun Jehova eunyi kalyan nyitech kaniset yutok igire tai yu oye korobon betunoto korokilet kokwer paa koboro kong'et chitaba kowendi kotini kostakan kaniset kole kokurcho ile koba boisiekab kanisa ak pasta kolacha machet chekokure kabisa kolayani ale Mungu kabisa nekoiyoku ilet kolen kaniset acha makiyani kele koiyoku Mungu akoi kole jaji ng'o netinye kayanet kang'et chito nemeyoni Jehova koyan kole imuchi Jehova kororok ilet ko biik chekatoba kanisa cheyoni Jehova kolacha memuchi kole ano emebi une kayanenyo chekimi kanisa kiketebe kaniset kot kokolen kayanenyo kit ak no chito agenge nebo let ko Mariko 9:24 kanyo boiyot ne kiakoim taun million nemurwon kijana yani kong'ete komining kopirtoi tap kowirchi ma tap kowirchi beek kelen kimutyi ala malai kotemene akoi nyokorikyi Jeiso kolechi Jeiso kianyalil ako ngotimuchi irirene toretech kotebe Jeiso kolechi yoni kolecho ayoni ako ngomanyitat kayanenyu
itoreto koleji Jeiso tangiso usap kijana. Ngalalwech ngalechu tugul akobo kayanet. Kikokone Jehova keswotab kayanet kong'ete cheiyoni akoi mwisho ak chetokotinye ako saket kotai korirchi Jehova kole akot ngatinye saket kotoreto amu bunun toretet mami kimnatet kayanenyu. Makitiegei kayanet kele kayanet nesorwech ako kimnatet nekakiyan Jehova inendet kole bunu kimnatet. Kounotok kikokone Jehova keswotab kayanet ako ngot kerongchi beek akesember kayananito kotesetai koetu. Ako ngot kesember musmuset ak tuguk chekabwa nyokoranyin eng yu kou nguno ketuptochi batai boisiekab kaniset ak alak maliet kou yo kaker olin Jeiso kou yo kale aja maboto sesenik lakini kiesio chepyosoni kosember kayanenyi akoi konyor kit nekimoche. Ingoek kayanenyo nekere Jehova akot ing betusiekab musmuset ko ngokone Jehova keboisie kayanet ngamoche kipsengwet kora keboisie kabwatutik ak nautikyo. Yekisomani sirutikab Jehova kesomani kot kenai itondab Jehova kot ko matiny mawal sautikyo eng ngunotok ko kichobotin kele mangen amune sikokakei ng'olyondoni. Ako ngot komi kiy eng kebebertanyu nekaker kayanani asimakiwal sautikyu ko Jehova toreto sikobit anai. Noto amune kakateb chito kole amune sasa tuguk ngot kongen Jehova ko tuguk somok chakakowal pasta. Netai ko ma Jehova masaet ko kongus Jehova kong'ete kipsengwet konyo ng'ony aja ako kokanaptech acheket. Nebo aeng kayanet ak saet ko mau yo iwendi benki bitoi chekit sikekonin rabinik anan inde ATM sikekonin rabinik betut age tugul neimoche isoe kekonin aja. Moche Jehova kokurin iwe igorta asitebe koinyi ak iomisie ibibiye yekaorori iboiboitu kole Jehova kane nekemoche kokonin kit nekemoche kokaonyoru kit nekure fellowship. Achek chechang kemoche saet nebo Trisia no kilen kero ikicham iwendi kabasa ibiliponi chepkondok anan ko iwendi msiara iwendi Trisia sikekonin chepkondok eng yundo. Kemoche chechang Trisia saet nyo koib kobun Trisia kono nenyu anan ko ngimi kapng'atat olin le Jehova melen akot isorwo ng'atatechu kono ki naome eng yuto aname uto nenyunet kolen kipsengwet aja mi igorta nekwaeny artet komoche nyekemboiboitu tatyo yekakobata kokonin tuguk chekemoche kokonin akot kokonin chekamaite ole mi shida kemoche aje ketil shortcut kebe Trisia. Noto amune akot ngongen Jehova sautik komoche iwe siokaskei ak iomisie akotebi akoboiboitu koi kokonin tuguk cheketeb koboto akot chemaite ko chicho ilen amune siasa ako mengen Jehova ko mainai koboru kole kewendi kityo kit nemoche kokonin Jehova nekesom. Ako ngot imoche iwe igorta nebo kipsengwet ak iluweke baba neng'ung'et akoboiboitu koi koskolen korotun kurbet ibwoti kingiwe bikat gogo koboiboitu nebo kwang'ut nyone ibu ngokiet ako kakikonin bek iib koba gaa. Kamaisom choto lakini kakekonin tugul amu ibunu kapgogo ibibortoi kabisa ile kokono ngokiet gogo. Kou noto moche Jehova kokonin borotet ak relationship tilyandit nebo kwang'ut nebo nginyone ikosononugei ako kakikimit kayaneng'ung. Noto amune moche Jehova kebe sikobit ketiegei inendet kere Jehova sautikyo ingotestai korongchi tamirit netilil kayanenyo kimnotet sikosemberan. Kongoi. Tos mi chi netinye tebut anan ko ng'olyon netesei kotomo konyo mwalmoiyot nebo kebeberta nebo oeng kasi. Pastor kongoi mising mi ng'olyon na chepyosana nekiwach muguldo akimwochi Jeiso ng'alek chechang mwisho kolech o kayaneng'ung kilya sikoet kayanetab chepyosani kole kiyoto kemwa na kemach kokainyoru. Amen. Kogoyo nga ngimache ki eng Jehova eng muguleldong'ung komelen ibirtoigei. Mebirtoigei kabisa ile haraka kawach
kiwa chepyosani kole tamakikas lakini kole Jehova pso jo komami ki koker Jehova muguleldo nyi koker kole anga komach kanget chepyosani kowais kole tamakikaswo ko kiyoton aba wakat ko kibor kabisa kele anga muguleldab chepyosani ko kit nekameche kai ko kakomoe kobor eng wakat kolech kit neimeche ko kainyoru anga kayanet ko kit nekesom kwaakse kounoto mebirtegei iyan kounoto kele kaimwa akaokas kongoi Pas ngatach kiboityoni rubei asikobit koib kebeberta neisubi. Kongoi mising ku kele kaitar masta nenyunet amu kwaeng kasi komwae kolen kayanet koma kit nekikose. Kayanet koma kit neikose eng sobeng'ung ile Makilen kolong muguleldo. kolong, yes. Kongoi. So, ngesoman eng kitabutab Mathayo, kongoi mising Pastor Ngetich. Ngesoman eng kitabutab Mathayo 10:20 komwae kolen akilenchi amu kayaneng'wong neming'in amu amwawok iman ale ndotinye kayanet nete keswotab karadali tangomwachi tulwoni olenji inakte ui olin konoktoi tamami kiy nemaimukaksei eng okwek. Kas anyun tugul kit nekakomwachi Jeiso icheket. Ko kit nekamwa kingen tugul kele mangen ko kioro keswotab karadali. Keswotab karadali ko mining saidi makoi inam akot kole ngilen inam manamaksei aya inam eng eut iro kole kit nemining. Lakini ngekol koetu koek kitit neo. Koborwech nito kele kayanet ko kit neikose isilong'u ile itinye kuye kamwa Pastor. Ko kayanet kale ndetinye akot kayanet nete keswotab karadali to kimuchi keyai kwang'utik. Imwachi tulwet ilechi inakte konakta tulwet tugul. Koborwech noto kole kayanet ko kit nekonech Jehova amu mieindonyi. Amu mieindab Jehova nekonech eng tamirmiriet. Akoboru noto kole kayanet nekisiche ko kayanet netesetai koetu. Kakinetech choto kakomwawech akobo kwanda nekikosom kinyochi weritnyi. Kolayani lakini musmuset nekimite. Ko mwawech sirutik kole ikochin Jehova biik tugul kayanet. Ako kakekonech kayanet ko konyol keboisie kayananato asikobit koet eng sobenyo. Asimakibwat amu imuch kobwat biik chechang kole matinye kayanet amu akase kouo aloe Jehova. Ko kale eng yoto yeikase kouo keloe Jehova. Ko noto yoche isam mising akisich kayanet eng inendet ak iexercisan kayananato. Kale kayanet ko kelewen kimong'u Jehova eng emenindo yekimi eng emenindo amu mekere tai. Isiche kayanet ingen ile yoe Jehova akomi lapkeiyet. Yeimi buruket anan yemi wasetabgei ko kemuchi keboisie kayanet. Yemanamegei anan yemanamegei ole ikostoi ak kayanet neitinye. Ko yekitinye kayanet ko kit ne imong'u Jehova ile yoe tuguk cheimeche. Ku nguno ngele lakwet inye yo urerenchin, lakwet ko mining lakwet komong'u sigindet akokere sigindet kabisa komakergei ak chi age. Mising ko baba. Abwoti my dad, ki my dad ko kikoi kabisa ako kikim ko kingaker aetu aker ale mami chi nesire baba nenyu. Akot kim akot ndami ki age tugul mami ki. Ko noto akot ngikere akot kourerenchin lakwet kwanda kowirchin barak kotinye kayanet kole ngachorugei komabuti. Amu ingen kole name sigindet makoi ibut. Ikere kororie lakwet matiny komi barak akwo barak olin kororie mami ki age tugul. Ko kayanet ko kit nekimong'u nekikochini Jehova tuguk tugul asikobit koyoiwech. Kale kainetech eng yoto ngesoman eng lesson nebo kwaeng kasi koborwech kokimiti Ellen G. White eng sirutik chi kole kaset neikose
komo kayanet. Ikimiti notok kelenji waitik sirutik chekisir kole kayanet koma kit nekikase. Kayanet ko kit nebunchinech yekiyan Jehova. Ako konech Jehova amu kikoyamech miendab Jehova. Kikisarwech amu kayanet nekiyoni Jehova. Yekikas keloe Jehova ko yoto nenyolu kerikyi Jehova mising en kayanet. Kakikas kora kwanda nekamwawech Pastor Ng'etich nekamiten kitabutab Mathayo 9 koitit 24. Yekingonyonji kwanda komut werinyin nekitinye kiptolit kole tamandab kosochi alamalaik. Kokingotyem alamalaik kokimaimuch. Kokingoit Jeiso kongoit Jeiso komi yoto kakoek desperate. Kwanda mami kiy agetugul neya kokere werinyin komi yu konyalili kotobukon mising ak kiptolit kobwat kolechi Jeiso iyoni. Kokingomwa kwanda kolechi ayoni, toreto. Ngesoman eng yoto ko Mariko 9 koitit 24 kale yeityo anyun kowach kwandab lakwanatak akole ayoni, toreto eng pistoenyu. Kolech ayoni, toreto eng pistoenyu. Ko eng kap saa zingine ko ngap kiyan kele yoe Jehova tuguk akitinye kayanet kiyonin man. Ko ngap kobit toptopenet kidogo ne ingen ng'o. Lakini yekiyan Jehova kamwa eng yoto kole ayoni, toreto eng pistoenyu. Ko kakobor kole kakomi eng kap ketoptopeni kiyoni man kitigin ak keyoni kekere kele ingen ng'o. Lakini yekisich kayanet tugul ak kekochi Jehova kobai tuguk tugul kokimitu kayanenyo ak koetu. Ko ongetech kayanenyo eng Jehova. Tos mi chi nemeche kotes eng yotok? Ko ngomami ko ongeechekitu ongesich kayanet eng Jehova eng kila kengen kele yoe Jehova mieindanyi ako kayanet komelen kiy nekikose. Karibu. Kamache kityo amwa ale ingap komi boroindo neilen anoen ne ngotoyoni komoche setani kole ikas kuyo kesepsepan anan ikose kalandaet anan maat anan aribe kotakas ale une kakas ki. Ko moche kokonin setani iweishe eng yoto. Nebo aeng ko kimosta nin age neka imuchi kokonin maat kakikwer sukutit anan kong'alal chito komilmilgei kwamta ko kakoek kayanet nebo tiang'inik ilole maat ak ng'emi mutai ile ka kinenye nekikayan korok. Ko nguno mama Jehova kemeto kayanet koek kiy netiegei ole ikostoi muguleldo anan ole ikostoi borto. Amu muchi koboisie setani yotok amu kale akot setani koyoni akine kovotan. Lakini makayanet nebo iman. Kounotok ko ngotirib ile kotayan ibakas kolandaet na maat ichelewani. Ko ngotitiegei kora yotok komuchi koliplipin maat age nemobo tamirmirietab Jehova. Ako noto amune moche Jehova koboisie kabwatutikyok ak mugulelwekyok. Nebo naetab logoiwek chemiachen yeisomani ibikuyo akobo Jehova ak iyan eng kabwatutikuk. Tatyo konyo kabwatanatok konyo muguleldong'ung. Siyan eng kabwatutik ak eng muguleldo. Amu ngot ko muguleldo negei komuchi kotumtumin kayanet nebo sukutit. Telen iker ibany eng sirutik komobo sirutik. Ko ngap komi neilen aribe korok kotanai ale kakonyi ak kabwatutikyuk. Ko imuchi akot biikab science kikoker tuguk cheechen lakini meyoni Jehova muguleldo. Ko akoi kobit tilyandit eng muguleldo ak kabwatutikyok tai ketiegei Jehova. Ak kitestai akot komi musmuset nebunu kabwatutik iiste notok tatya irongchi beek kayanet asikobit koet amu irongchi tamiret netilil. Ko ngotuiyo tukchoto aeng ak ngap komi boroindo ne ngap kwo kayanet kondo akot kosir kabwatutik. Amu ngap iker tuguk alak kakotemene daktarinik koek kiy age tugul kole kabwatutik mwisho mami kakole daktari akona. Lakini kongole muguleldo mi Jehova nesabei ngimong'u Jehova.
koyookse tuguk chetemenen ile ngomami logic kobun ano, ngomami oret age tugul nekotemuchi kwai Jehova cheuchu, lakini amu Jehova ko Jehova kosuldo kayanet. Kongoi. Kongoi. Ngamwa in gi age kora ne kebwatwa pasta in ngolion no len kolandae mat. Abwat chomyet netindoi chi ak chorwenyi muchi ko lakwa ak kijana nemuchi kotunis. Kakocham muguleldanyu kolandae mat ne kabisa nebo chomyet. Nengole chito kot kete amu kamwochi sigik kobaregei. Nitok anyun ko nemeche keribegei simaik nitok koek amu nitok iborchinigei chito age ak kemite university ile matokocham kakocham chito age. Kolandaenin maat neo kabisa kotiker ile kaikawo. Kukorotok nalechinin kaikai iwe kumyuno akai myuno kanet ing yoto. Iboru kele maiyan chichi. Amu tekeyoni chichi katilin kanet kotindoi kit nekure muitaet. Anga kanet kokonin kimnatet imuite ak igen. Manoto landaenin ilen ngakoborokuni anyun aboroksei age neng masi. Naiborochin ing yu komelen kayanet. Naiborochin ing yu ko landaetab muguleldo nebo konda ak kasetab maat nebo borto. Nilen po kotokawe nitok makomi age iit mwisho. Lakini kayanet kolandain imuite inyoru kamang'unet akot tun iker. Amen. Kongoi, kayanet kokonin imuite mising ak persistent in prayer amu ak yeitesetai imuitoi ak isoe kokimitu kora kayananatak amu etu kou ketit nekabite nekabo karadali ip koet kabisa konoto netoretech ako yeimuite kongoi mising Pastor Nyalile yeimuite kotekakse kayaneng'ung mising amu koisto toptopenet ak noilen ingen ng'o tos koso Jehova man ama mekase ile ngomanekite Jehova lakini yetestai iteche kayaneng'ung inyegei. Kongoi mising. Karibu Lilian. Kongoi amu kakenyoru kanetisiet nemi barak nekakenai akobo kayanet. Agere ale keit betut namite nebo kayanet. Ko kakimwa eng ng'oliotab metit ko kabunu Ebrainik 11 koitet 1. Ko amache kekochigei exercise. Inget ile labotik asikorwae komepkorwae betut korejistani kole kibendi Olympics tun korwai. Laboti kowendi ngap kotau komaimuch akot koit mailit 1 anan kilomita 1. Lakini koyu ko kenyoru anyun eng Ebrainik 11 koitet 1 akoi ole bekyin koitet 40 mailinik abwoti ale kiite. Kemeche ketoune 1 akoi 40. Ko ing yu exercise nebo wikini anan nebo betutab rani namache kekochigei ko kesoman kitabutab Ebrainik kurget 11 kongete koitet 1 akoi 40. Akisoman eng kutit yani nekosokse. Ingen ngap kesomani ak kesomane muguleldo. Lakini amache ikochigei isoman itaune akoi yo. Wenye nemaimuchi isoman asom lakwet kosomanun anan ko chito nomite tuwai kosomanun eng kutit nekosokse. Yekakobata kemwa kele kesom ing yoto ko nguno amache asoman kityongon kongete 1 akoi 4 amu sait kokakwo amache kikochigei kale ing yu eng kurgani ko biik chekitok mising amu kayanenwa ko kikisir asikobit koborwech kele kiune bichu. Tos ki biik chekitililen anan kiu biik cheu ane tinye akoborwech ne akobo Jehova eng kayanani. Kale anyun Ebrainik 11 koitet 1 kole notok anyun kayanet ko naetab tuguk chekimong'u
ak kabarunetab tuguk chetomo keker. Amu kikibaorionchine notok boisiek. Ekase kikibaorionchine boisiek. Nebo koite nebo somok kolen kinoe eng kayanet kele kikiyai ng'onyusiek eng ng'oliotab Jehova. Notok anyun tuguk chekikere ko kimakiyai tuguk chetogu. Kikikochi Abel Jehova eng kayanet tiseiwot nemie kosir nebo Kain. Kikochi Abel Jehova eng kayanet tiseiwot nemie kosir nebo Kain. Ikere bichu aeng chetupcho kibaorionchine inendet kele kibo imanda. Nitok kimwoe Abel, nekibo Abel nekiikoito. Ak kibaorian Jehova akobo kakochinoikchik. Ak eng notok akot nganda kikome takong'ololi. Yani akot ndakikome Abel kotakong'ololi. Kikimut Enoch eng kayanet simaker meet. Akimatakoker chi inendet amu kimut Jehova. Amu yekitom kimut ko kibaorian akobo inendet kele kibaibai Jehova. Ko ngitestai eng yotok ikere ile koborwech kayanet. Nitok karagutikab kayanet nekimeche kenetegei eng yutok kele une kayanet. Eng yutok ko kekere kele tebutiet eng yutok kurget netai ko kale ne neiyoni nye imache iyan netomo iker. Ilen oyie atinye saet anan atinye netomo iker ak iyoni ile yaaksei. Ko kayanet kokonech yani nakekere bichu rwae kotinye kayanet amu kokwai exercise akoyani kole tun ipalabati eng Olympics akasire. Ikere ile tun kisiche lakwet amu kakemanach ak iyoni anan kotomo akot isich lakwet iyoni ile kisiche lakwet. Ako akot achek kemuche ketinye kainet kikure ano, kaisirchi kainet, kaisirchi tuguk chechang amu kayanet. Ko kayanani kokonech imanda. Kimong'u kele sobe ano amu mioni. Kiyoni kele akot lakwet nakikong'emak koyae Jehova kobute butosiek chakikonyo korat shetani koratyi kobute Jehova akokochi kotech kot nebo lakwanatak kot komieit kot konyo kanisa. Imuchi komukak kele kairu koi sigindet kotokomi lakwet sang. Lakini iyoni irue iwendi eng betut ing'ete ak iyoni ile Jehova ayoni ale imutu lagokchuk kobwa ko kobwanchi koyaun boisiet. Akot ndawendi kotame ayoni ale imukaksei. Ko akot eng boisietab Jehova iyoni ile ngiwendi mashambulio komengen biik chebiwendi mashambulio lakini inget ile iwendi ak Jehova imukaksei. Amune kiker kamwa kole kiker Jehova eng kurgani kinetegei kayanet. Iker ile kayanet kokonech msingi yani ne notok kimnatenyo eng Jehova amu kiyoni kele yae Jehova kosulda. Ara anyun kayanani koune eng sobeng'ung eng baurnateng'ung. Baurnateng'ung koboru ne eng kayanet nekiisich. Kiyoni abwoti ale netai amuchi akibwoti kiyoni kele Jehova
koyoe ko kamuktaindet. Chechang achek kingeamdoiwech akebwa kanisa ko kitomo isoman ng'oliotab Jehova. Lakini kingekas iam, mengen akot ile bukuit kotindoi kitabushek ata, mengen ile ng'olole nee kitabut nemite, mengen lakini kiam. Ko kayanet ne notok kokonin iwekchigei Jehova. Iyan ile kakenyoun gaa nekiyoni. Kiowendi kasi wikini komut kasi karon. Akas tiendo nemwoe kolen yani kikinyoiwa gat. Eng kirwogikchuk ko kikibirchi kimurtoiyot, kakere pasta eng yo eng pichainyi ko kikibirchi ako kekono ketacha eng tokset ne notok ayam. Kakelecho nyo kapkwanda. Kimokoyamo, kimokoityin kele kekuro ane, lakini kikonech kopirchi Jeiso kimurtoiyot asikobit anyor. Ayani not. Ko ayanani kakinyoru kele kebendi kole kokakama neilen ile akose. Kakani kenai kele yani ku ketit ikere koetu ketit kekekol kole katokomwa Eva kole nini nebo paradali kikure mustard seed eng Kingereza. Ko karon kakalabat jikoni amu anget ale atindoi mustard seeds. Alen acheng komakere ole mite. Ale kakwo sait makotinye, lakini ngilen akot inam eng siyet kole ko kitikin nemokoi iker akot ndaboru akot ndakatinye ko makoi iker amu kitikin. Lakini ko ngiker ketinyi neetu koetu sire mokoiwet, ibwat mokoiwet ketit neo nebwone taritik nyokotebee kotiendos alake kwame logoek alake ikas kokakangot atindoi kayanet netee paradali. Airo ile bwonjin taritik, bwonjin biik alake kocheng'e Jehova konyokokase ole imwoe nee. Nging'ololi koebe iit kokakoibe chito kole akokerin kesomanin kele kere mokoiwonin ngorobon iume. Marobonjin komi taritik barak, imite komi ket, komite tuga, komite ak urwet ngou asista koumi ako paradali nekate kole. So ibwat kayanet neitindoi kaiker ile imuchi komilda tulondok, imuchi komilda tuguk cheimin, cheisumbuanin, cheibwoti ile maimukakse. Ko ngiker koitetab somok kokamwa nee kole kinoe eng kayanet kele kikiyai ng'onyushek eng ng'oliotab Jehova. Noto anyun tuguk chekikere ko kimakiyai tuguk chetogu. Yani ing'onyushek kokalen abwat ale ing'onyuni kilen akot yani kaker ale kakwo sait yani abwoti ale bolik chetepche sikorobon. Olinyonet kobendi konyone in snow kosnoen. Mamite emet, ikere emotinwek chelen kikimen kilyon yani kitindoi nee. Mami akot agenge neimuchi kotonon ropta. Mami akot agenge neimuchi kotonon bolik anan ko asista karon kotoo. Anan ko arawet konyone akonyone arawet kobek kolel arawet konyo eng arawet no kele kairo arawet kokolel kokoyam kekol beek. Mamite akot agenge. Ko kayanenyo nekiyoni kele kiyai Jehova. Nekikere kele Jehova ko inendet nekiyai tuguchu. Nekiyai tabwoik chemi barak marorokut. Lakini akot kora kokimwa kole tun ndoker kokarorok konai kole nekit koit Jeiso. Ko tuguchu tugul kokonech imanda kimong'u Jehova. Akot nda tomo keker anan ko yani makoi ndakilen ibwat ile kimite chito man nekiyai tuguchu tugul mamite. Iyoni kiker yani ole bitos ketik, yani ketit age tugul kong'ololi ng'oliotab Jehova. Kiker tiong'ik, kiker beek ole betitoi. Ngiro beek kobendi ichek kolen. Mabiker ilechigei
Amune singapi ngoli ingi olimbo gaa olin ko kicham kelen rektoi beek kele keker ngoli uo bendi biik kotokostoi ile ititoito ano. Amune sikwai kounot Jehova ko kim konech tuguchu ko kenyoru kayanet ako keker eng yu eng kurgotik chemitei chu amache osir siosoman eng kakesoman Ebraic iker Romanik 10 koite 17 komwoe kekas it ng'oliotab Jehova. Asinai komeche ikas it ng'oliotab Jehova. Kikokinetkei akobo morikab kit kele ngotko mamitei tepche ak ketit kole asikobit konyor beek chebunu ketit sikobai morik komee anan koyamdos sikobutyo. Ko icheket eng kila betut isich kaikayat anan isich boroindo ong'ololji ak Jehova isoman ng'olionyi ong'alal ak Jehova asikondoiwech. Haya, kokakimwa kele exercise nekakimache keyai ko kelabat, kesoman, kidogo ko toretet ne notok kameche keyai exercise ko isir ng'oliot in Ebraic 11 ak isir ile tos nee nekenyorune yekekas kangisoman kong'ete koitet 1 akoi 5 keit kole ko nee nekenyorune eng yoto nee nekang'ololun asi inai ile msingi neng'ung'et ak Jehova kou ne. Haya, nebo oeng kito neameche ketebegei ko amune agere ale mitei kaimutik kidogo eng lagok chu kakoech korwot eng yu kameche ngokas cherwoti ko lagok chu kameche koistogei eng yutok. Ko kongoi mising. Ko kakiker biik cheki kou akot Enoch akot Jacobo anan ko Abraham. Ko king'et Abraham kolechi Jehova ui emet nabwaru akakonin emonoto. Kiwo Abraham kometo gaa akwo akoit emet ne akoi tun koru Abraham kotomo koyoni kelechi kosich lakwet Isaac. Ron Isaac nekikotebi kokochi Jehova kamuget. Rochun manget ale kialen abwat agui nenyunet agui kikakoit olin akot gogo kele kasich lakwet Isaac. Toitono chituche kakoyosekitu. Lakini kikochi Jehova kamuget akosich kayanet kot kesich Isaac. Ron Isaac anyokole baba nenyinet lechi Jehova ikoite lakwenyi makwel komut komeche kokoito lakwet koek yani kakochinetab Jehova makwel amu kiyan Jehova. Tos kikwele Jehova anan kiyoni kele mwoe Jehova keetu aketinye nakaek kimbiachi netinye strength everyday we are growing konetech Jehova akoborwech oret akokonech imanda kiyan. Ko eng yu akere ale eng kila betut kokaker kele kinetkei eng tuguk che eng Kingeresa kelen take away nee netos kiib eng yu. Kinetkei kele karadal inyonji Jehova matiny ko kayaneng'ung ko kitikin. Ikochi Jehova kayanet ne not asikoet kosik yani mokoiywet akot yani makitindoi ketik karadali uni makitindoi eng olinyonet. Lakini kiaker ale mi olimbo Israel ketichata akoechen kosir mokoiywet as. Ko iker ile ngot kong'ete karadali nete kole akikochi kayanet koet. Ako eng betut ikochi Jehova ong'alal ak Jehova sikobit koet kobit akikimitu eng kayanet asikobit akot ndakabit usonet neu nee ko metumtumoksei
amu ikere Jehova ile akot eng yu abune mwoe kitabutab tienwogikab kalosunet kole akot ndabune atebwetab urwetab meet komaywei yaityo amu imi kobot. Imwoe chotok ngap kele ikere biik kole metit lakini inye ingen. Akot kakeker chepyosana kole akot lakwet kono akot chobo seset cho kang'etune. Kayanet netya notok. Neikere ile kayanet nekikwong'e. Lechi Jehova eng kila betut koet kayaneng'ung. Mariko 9:24 kong'olole yotok kolen Jehova ilechi chito age Jehova yani kokur Jehova kolechi toreto eng unbelief ko ne? Kayanet is ko kayanet. Ang opposite nebo kayanet ko kemwoito ano? Musmuset. Musmuset. Unbelief. Kole toreto eng musmusenyu. Koi kikochi Jehova eng saet toretech eng musmuset amu mitu musmuset iman. Ikere komirmirin tuguk alak ilechigei. Kale nguno imache itiem oret age lakini komi lagat tuguk ing'ololi akobo ng'alek chebo gaa kokaking'alale kele kikochi Jehova eng saet. Kidogo koteke kaketau kemwa no yani ketau oratinwek koibe it agenge eng achek kole angakitau kele king'ololchini Jehova angikochi. Angaketau ortinwek chekimeche keyai kele plan B, plan C, plan yani kokisutukan keweke akesa akiyan agenge kele nyoiwekab Jehova amu kokaketau iker musmusanoto kanyone eng oret nematogu. Yani ndekere kewendi ilen mabun oretab musmuset lakini kanyone musmuset amatogu. Lakini ngong'ololdos ak Jehova koeti kayanenyo asikobit iker inyoru wifi nemawendi ng'weny kolen amu ngap kobut wifi kobet yani komae ikose chito eng kimasin ile ng'ololi kolyon. Lakini ngitinye wifi ne clear ikoso matinye ang'ololune America kouyo kimi kurgat tuwai keng'ololi kekeregei. Ibwat ile ong'ololi ak Jehova. Wifi ko kayaneng'ung. Inai amu inget ile ngirikyi ole mi wifi ole mi ng'olyonyi kokimiti kimnatetab ketuiyo ak Jehova ako iker bichu kimitei kikisir eng Kibranik 11 komelen ile ki biik chekitililen koitita anan ko kikimen koitita. Kiyan Jehova ako kokimitegei ng'oliotab Jehova akoyoni. Icheket akot chechang ko kimakotindoi Bible ko achek. Chekitindoi sae chekikisirwech chekisomani lakini kisich kayanet kosire. Ko amune sikotemenech tupchosyekchok aketindoi chekisomani kingen kele anom ko kiwo kouni kitindoi kayanet atyo kobut kole kokibutita amune. Ko kakakikereke eng yotok kele mira nenyonet ko bichu bo kayanet ko kisikoitita. Kot koit komut Jehova chekimut kokochi koruiyo. Ko Musa kokochi komut Jehova. Ko ikere ile kiite kiptengwet eng kayanet. Kongoi mising ngot kotinye mwalimuyot nemoche koteshi ko ongechergei eng ng'oliotab Jehova musmuset koitu lakini ingekere ng'oliotab Jehova kele mwoe ne. Ngotibwoti ile nee yani no ilen netito ano wi tebegei eng Mariko 9:24 anan iwe Pilipit 2:12 akoi 16. As mekeregei kayanetab chito age anan iyonyegei ile kayanetab Evelyn uno asire anan ko pastor anan ko lion anan ko ming'in kayanenyu mekeregei. Tonon eng kayaneng'ung akong'alal ak Jehova sikokimite. Ngokonech Jehova exercise nekakile keyai nebo kabwatutik ketile ng'oliot kemeche kelyon lakini metegemeane nakakilen akose yani ikose borto metegemeane yotok. Ngoek nekitegemeo nenyonet kebe kurget Korindoek nebo 2:5-7 asikoek ng'olyonyo nekitonone ko ng'oliotab Jehova
nekonech ketonon asikiyan kele inendet nekiyai kipsengwet ak ng'ony kokonech ak kesike tiendo nemitei Zaburi 100. Zaburi 100 kolen ing Kingereza kolen great thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Eng Kenya notok abwati ing Kingereza anget tiendo ing Kingereza manget ale lene ing Nandi ole kitendo tiendoab kalasunet nebo kongoi nemitei 100 kole otienji Jehova eng kutitab boiboiyet okwek emotinwek tugul koboisiechi Jehova eng kasetab gei obwa kainyi otienionu onai ole Jehova ko kamuktaindet inendet nekiyaech ak ki chechik ki biik chik ak ki kechirekab akwenyi oba kurgotik chik okoitoi kongoi akobe seremusiek chik olosunoti owekyi kongoi ak oberur kainenyi amu mie Jehova tepchei rirenyenyi koigeny ak imandanyi eng ibinwek tugul. Kongoi. Kongoi Lilian, kameche ates eng yoto kidogo. Kaimwa about ke-exercisen our faith. Angen ale eng achek tugul ko kike-exercisen anan kikero ak kekimit kayanenyo at one point. Kiisa inye eng kasarta nekiisa ak kikenishe ak kiro kowolu Jehova. Ak persistent. Ngaibu oindet tugun cheimuchi imusmus eng katikati kui kemwa Lilian ile kotete kosoe about something atyo obwat otet ng'alek alak, lakini kaibor ing yutok ale ongikimitkei kebwat tuguk chekikwoiwech Jehova eng tai. Yekingisoe mi kasarta nekiisa ak kikutuny inyegei ak isa ak kinyo Jehova through for you. Akowol Jehova sauti chotok amu kiyan. Yaisas inyin yaimwae kityo akisama akimete kokamaiyani amu kamaitinye kayanet komami kiy neyoksei. Lakini kingisa kokisich notok kisich in keswot neu karadali ak kiwol sauti chotok kuket ko ki kayanet nekitinye. Ko notok nekatoi konyol keker tai ak keker kele kiyoiwo Jehova atkinye kouni. Ako ngot komi kiy age tugul neimuchi isoe nguno isich kayanet ingen ile kiyoiwo atkinye ak angen ale tokwoiwo rani ako tesetai kwoiwo. Ko notok neikimitech asikobit koet kayanenyo kenai kele Jehova nekiyoiwo atkinye kingasaa kakutuny ko kayananotok kora netokomutech akotoretech amu kikwoiwech ak kekere kora kotokwoiwech. Kongoi. Ile keswotab aradali nakemwa muchi mekuityo biik. Ngeib keswot nebo cheborshot. Ngiro cheborshot ko ketit nenye mosi neo kabisa. Kwanza cheborshini chi kotebi keny. Ko ngiro keswot nebo cheborshot nakomong ko kitikin nebo kwong'ut. Kolo ako tun komong tionitu kit. Oo kabisa. Kou notok kayanenyo kitikin lakini name tulondok koistoi. Amen. Amen. Otoche mwalimu ne Pastor. Kongoi. Yekibendi anyun kitugoti keng'olole eng kwang'wan kasi kayanetab Jeiso. Kayanetab Jeiso. Eng kitabutab Ng'ong'utiet 14 koit 12 komwoe kole mi muitaetab biik chetililen. Icheket cheribe ng'atutikab Jehova ak kayanetab Jeiso. Mwoe sirutik kole biik chetun kikochin kebeberta nebo kokes boisiet nebo kiyoknotetab malakayat netai, nebo oeng ak nebo somok kokakituiyo eng wakat neo. Kokokile biik oeng, biik chetinye tuguk oeng, tinye koribe ng'atutikab Jehova ako tinye kayanetab Jeiso. Kou notok eng kebeberta nekikesune somanenyo nebo wikini ko kakimoche kenai kele tuguchu oeng abwoti ale kokeng'alale mising ng'atutikab Jehova.
amache keib boroindo kityo nebo dakikaishek cheng'ering keng'alale kayanetab Jeiso. Kayanetab Jeiso komi kowokik oeng anan kakuyet konyil oeng. Netai ko kayanet nekisorunenech ko kayanet eng Jeiso. Amu mami chi nekiityin imanda eng sirutik, eng kimnatetab somoloikyik, anan ko naenyi, anan ko boisionekyik, anan ko kororonindonyi, kobate eng Jeiso. Nebo oeng ko kayanet kora nesorunisiei, ko kayanet netinye muitaet neu nekimuitae Jeiso. Kounotok kikisorwech eng kayanet nemi eng Jeiso, ma eng boisionikyok simalasunegei chi kuye mwoe Paulo eng kitabutab Efesoek. Nebo oeng ko iker kele eng kitabutab Mathayo, meche kesoman kitabutab Mathayo kurget 26 koitet ko 36. 26 koitet 36 komwoe yoto kole akinye anyun Jeiso koboto ichek ole kikure Getsemani, akolechi almaliet otebeu akosa koboto, akomut Petro ak werik oeng chebo Sebedi akotoi kworoken akonyikisit muguleldonyi, akomwochi ichek kolechi arokeni mising sobondanyu akoi meet, otebei yu akoripse koboto. Tetyo kwo tai kitikin akobutyi ng'ony akorikyi kwandanyi kole kwandanyu. Ingot komi oret age nekimuchi kesorune ng'ony kokosom, amu kiyeit betut nekipotan nyalulnatetab chitondit nekikelach ako koromit meet nebo koikeny nekikimoche kesorune chi. Ako kilechi Jehova ngot komi oret age nekimuchi kesorune chi kokakonyikisit nito, ako mamakenyu ngwak makenyu. Ngot komi mami oret age nekesorune chi ayani akongei. Kikitumtum kayanetab Jeiso ako kitonon kolumdagei. Kayanet netun sorwech ko kayanet nemi eng Jeiso, ako kayanet neu nekimite eng Jeiso, neimuchi kosulda kayananatak kityo eng kimnatetab tamirmiriet netilil, amu kakiker kele mi tuguk oeng'u cheimuch komeng'chin: kayanet nekeswot nekikole Jehova ako ibisbi tamirmirietab Jehova ak musmuset nekikole Setani. Komi tukchoto kobelegei. Ingot ketiegei kesember musmuset nekikilechi Abraham, aja we kenyisiek 89 aja give up man, mami aisuru maiyas ne ndakaiboiyot inyendet, aja Sara kioboro kikosir kiong'etyo. Konyo kabwatutiet nemusmusi kolen oye Saro betut nebo 4 makikome kityo betut nebo 4 rani ndakitagele mi kamang'uno tamanab kaiya kikakikotonui siku ya 4 baba kioboro mami matumaini, lakini kiwo Jeiso akole oyat kiriri. Ko ngap kait boroindo nekitumtumi kayanenyo nengileni kuskong kokakomwa daktarisiek 3 kole mami matumaini. Eng kit age tugul nekure logic nebo ng'omnotetab konding'ung ak kit age tugul evidence age tugul nekiboru keboro mami. Ako boroinotok yeitiegei Jehova akirikyi Jehova ilechi inyegei kityo akomyeit akot amu kamwa daktari sindun ngwak komatun kilen aya kakikole ngobunjin torornatet choruge as nguno. Ko kale kayanetab Jeiso ko kayanet nekitiegei Jeiso ak kayanet nekikoborwech Jeiso yekingetiem kayanenyi akitumtum kot korir kolechi Jehova oye mamuchi, ngot komi or age icheng, lakini mamakenyu ngwak neng'ung. Kounotok u chicho kiwechi Jeiso kolecho oye ayani ako ngomanyi atienengei kityo ndun keai kiy ko inye mane kakonugei ane. Ko ingoi kayanenyo netesetai kosemberi tamirmiriet netilil, tiliochini musmuset kokanyo kale chito makoi
Ikata mwa taraf kumeta kole makoi yete taritiet kotoriren kobunin met. Lakini makoi chamchi kotech keswet metit. Eng boroindo age komuchi konyo musmuset neilen kalyanyi. Ako imukakse man, ngu kakolya, ngu kachelewan, ngu kikosirto betusiek, ngu mamuchi. Lakini ingonyo kong'ep koterep kityongon ilechi Jehova shindwe jina la Yesu. Hey, moyani notok amuchi ayaan Jehova. Ngap konyone nekai kotai konyo lakini metebe yoto koek kenyit taa akita ile kamwaita ano. Nenyi aja ko kekochi boroindo as kosiek akerongchi beek iyakwai akisember. Lakini ngonyo ilechi aja Jeiso iste notok tokomi nenyone ngap korusa kole kokeliel ilat ile amu ng'olyondoni ko kayanet kagere in amoche aboisie korokutiet ngap komoche koimi biik chuto. Mi biik chekingap okot eng kakolenjin ko kibit koimutik eng koyoto kobeku lagok kolyon akoi tun koker nandiek kole aja ngamwa tun koek ng'oki koroi kine koroi koayo oinet kobitoni kong'ete Kaptumois kwop komeny Kapchepkendi bitonin akokurtoeke bororionindo kotun kelen angiwe angobiik kwa kokiboin Kaptumois kilionoti kole aja kikilong'u amu kiitnyat ing olini akoi komwoi kole ngemwachi bororiet age tatun ipkesopche ipkokureke bororionoto akoi rani akosopche bichoto man. Kokakitinye bichu kayanet kole ngayan amechi koinyo olin ole kimi ng'oki akamwachi boror age ibosobe ngolo. Kokikiyan kemete bororietab Adam netai kelanda kebe bitonin kioyo oinet simakekurtonech Kaptumois ipkekurenech kapcheiso ngoli kesopche eng kayanet. Ako kiyoni bichoto man kot kosopcho amu kakolanda koayo oinet akoba bitonin. Kounoto kikelong'u kemong'une tengek. Nakemwoe lilian ile keyai exercise ko betut age tugul ndewendi kot kolyel ilat kole chit kai kalait koroito kinye kolaja kianyo Kapchepkendi mabo Kaptumois. Komatin kilyel ilat ipkolya kolyeli kobekyin bitonin mokialong'u bitonin makoi takait oli. Ko kiyoni man kot kosop chichoto kosopche lagokchik. Kokalya simakiyan akichek Jeiso eng ortinwek cheu ne? Eng ortinwek somok chekamwa eng yu. Netai ko kale eng kaming'inetabkei nebo mugulelwekyok kotugul eng saet koboto karugutetabkei. Yaikere kamach koting komasit Isa ile Jehova toreto kuyo kimwoe chicho save my unbelief akot ngomanyi inyitwa aya kolen kotokonyo chi age akoi ilachi chang karugutkei kabisa amu kamach koromit inin Isa akiteshi karugutetabkei akiteshi kaming'inetabkei akiteshi sautik tatyo koistogei kipkeit kai ile bas kakonugei ane amu ngap komi boroindo netokomeche borto ak simoloik kole ngatatiem ngatatiem naikere mwoe ile okele ngemetoi Jehova komi okele takilechini kole lakwet kai kalya angakemetochi Jehova kakolyanoti kobargei ak nitoni ngap kotokole kokim kole ngaya akine kidogo chikibo Sara angin takilech some cheplakwani kotoretech kole Abraham okay ngetiemis kole iblang kotacha kaya alak chekamokochoto chekamache obargei ak pur sikoek Jeiso nekesuldae ng'olyondonito. Ang kurgei nebo let kale ne Jehova eng kitabutab kitabutab Habakuk. Kitabutab Habakuk kurgei somok koite 17 to kale ne kale akot komaiyo mogonik anan koruryo ketikab sabibuk akoek buch boisietab emet amabit amitwogik eng mbarenik akebar akwatisiekab kechirek ak eng biusiek amakomi akwatisiekab tuga eng biusiek abaibaitune kora Jehova akabaibaitune kamuktoindet nebo yetunenyu amu kimnotenyu Jehova Kiptaiyat akoyai kelyekchu koike chebo cheptirkichet akomutata eng oldinwek chetororen. Kalechigei kowang'u Habakuk
matin ki tokosit ingen ongen jepter gije na batimin na ala ki teveret ki na ta ne bune ko ik para golin tinye geliek che uyo tinye subak nama tinggal ngon jam langget ko ni ni jor tage jo ko jam langget kamar murta ko limbore kol ko endi nya ko we gole agalla kasim dunuet para te ki tonon so gole lakini wendi kuno tawa gait para kole ko na Jehova abun como oldinwe ke tororen ke mamit nya ga nei muji ko amugian Jehova ingo torete Jehova ako tin gwen utab nyalilda ak pikinwe che ki kwange ngwen atie ga inende takot ko mako mi toka mako mi beusya mako mi kitaga tokol maruria pe atie ga Jehova ingot ko ga nen yonoto ko ne ke guche lumdo atin betushek tokol ingot torete Jehova asikobit keger ga netab Jesu nematin jago margit ako triti koleji Jehova mamagen yu ngwag magen akot ngot korore jo bi anangolia ogni kigani Abraham ipkigoji Isaac engtai ga yan bole kole i Jehova ne yo tos ne ne igni tos ne ne giri ci Jehova tos ne ne gi ga jotin ko ga Abraham ko gigure ga nen ni Abraham wani tabor Yosef to kya oje kisi jo kole akot wani o tagenge ang Sara ke gure ngoja biasa ani kole ga me tabor Yosef tinya ata aja to gigeni ora tatul nagi wendi omwati ketebe umwa eguna tapkeli to ye nyalel boyon tani ale sije lawo ketengani amne hanje nguma sije otagenge lakini ki petut negi a Jehova kosulda bileo Jehova muite agigen Jehova natamne ko ngalale kayanet tos mi jine kusengalia kotoma kemwa lesson nebo wikini bendi amusai nebo kwa bas kongoi ngokwek tol chebo mi kobote jeng wikini kimache ketacha akanyon kokeny eng wikini rubei kisomani lesson number 9 nengalale tengekto logoiwek chemiach ak ngatutiet tengekto logoiwek chemiachen ak ngatutiet ingotoretok Jehova eng wikini komugul siketebe kelyekyik tatya keeku chochobotin yeisomani lesson nebo number 9 siketuiye tugul kokeny eng wikini rubei ongesan kamuktainen yo Jehova kakokasak kongoi amu ngoliot nekakikas ngosopche sobonwekyok amunot kongoi amu kayanet nekakeker rani kele kikesorwech eng kayanet akinde tainyo karokutiet nebo sobetab kayanetab Jesu asikobit koek karokutiet eng achek sikisubut kebutik yekemutei bolik chetuen chebo musmuset yekatoptopen mugulelwekyok kokonech kinyalin inye nekibun oranito bo kayanet tatya kisub chebutikuk komuksoe chuto tugul eng Jesu nebo tugul nenyu amen sikiberuro konyo postore